Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. Tokrat se bomo pogovarjali o tem, kako lahko zgodnje otroštvo, kako pravzaprav zgodnje otroštvo vpliva na naše življenje. Ta tema bo tudi eno izmed predavanj na maratonu pozitivne psihologije, ki bo že 1. oktobra v Mariboru. Dobrodošli, da se nam pridružite. In moj tokratni sogovornik je tudi eden od 4 predavateljev na tem dogodku, je priznan hrvaški psihoterapevt, ustanovitelj integralne telesne psihoterapije in tudi ustanovitelj centra Naravno starševstvo. Dobrodošel, gospod Tomislav Kuliš. Živjo, dober dan. Dobar dan, lijepi pozdrav. Evo, vama, Maja, i svima koji nas gledaju. Hvala. Kako ste? Delovno? Pa radno, ovo je sada početak nove školske godine, tako da je puno priprema da se sve pokrene, da naša škola za psihoterapeute ponovo starta sa novom generacijom, ali je sve jako dobro i evo, baš me zanima ovaj naš razgovor i naša tema i opet nova prilika da nešto se čuje više o važnosti ranog razvoja i radujem se i ovom predavanju u Mariboru koje će biti. Tako. Ravno to, se pravi, to zgodnje otroštvo, to obdobje, to bo tema vašega predavanja. Tema, ko so se pogovarjala, je zelo široka, večplastna, ne? Res je, to zgodnje otroštvo nas zaznamuje, ko smo odrasli. Zanimivo je pa tudi, da starši dobro, da poznamo tudi, nagovarjate nas pa tudi z vidika staršev, ne? Zakaj je dobro, da poznamo te procese, ki se dogajajo v zgodnjem otroštvu. Dajte nam mogoče samo malo namigniti, o čem se bomo pogovarjali v Mariboru, ker pravimo, tema je res zelo, zelo široka in kompleksna, ne? In se je ne da zaobjeti kar na hitro, ne? In na kratko. U biti cijela tematika ranog razvoja je jedna cijela nova paradigma, ne toliko nova u smislu spoznaja, nego više u smislu afirmacije i ulaska u mainstream. I to traje već desetljećima, jer postoji veliki otpor drugih lobija koji u biti su više zastupnici da je sve genetika, ali sad kroz nove spoznaje, pogotovo od sredine 90-ih pa nadalje, kroz neuroznanost, mi puno više znamo i razumijemo koliko rani razvoj i attachment ili povezanost, privrženost u ranom periodu stvari određuje organizaciju mozga djeteta buduće, kojom će se cijeli život ta osoba služiti. Organizaciju živčanog sustava, autonomnog živčanog sustava, organizaciju nesvjesnog koje vlada nama koliko god se mi, da kažem, tješili da smo svjesna bića i da sve racionalno odlučujemo, ali je nesvjesno ono koje u biti odlučuje i kreira naše odluke. Dakle, to kako ćemo prolaziti kroz život, kako ćemo se osjećati u životu, da li ćemo mi ili, evo sad govorimo možda naša djeca, biti sretne osobe ili zabrinute osobe ili uvijek u strahu ili imati puno konflikata sa drugim ljudima, pogotovo u partnerskim odnosima, koliko će imati jasan osjećaj sebe ili neće znati ko sam i bit će pogubljeni u nekakvom, samo će imati možda dobru masku, kako će dugo živjeti. Evo, taj dio mogu objasniti malo poslije, znam da dosta dramatično zvuči. Kako će zdravstveno stanje biti? Dakle, puno tih faktora, puno toga je u stvari determinirano tim ranim iskustvima, jer u ranom periodu mi ipak smo jedan nedovršen sistem kao ljudsko biće koji treba određene preduvjete kroz odnos sa roditeljima, primarno s majkom kao primarnim skrbnikom, dakle određene preduvjete da bi se razvio u svoj ljudski potencijal, odnosno da bi razvio se u ono što bismo mi svi negdje htjeli biti, ali često nismo dobili ono što smo trebali dobiti i onda nam je život jednostavno teži.
Se pravi, rekli ste, da je življenje zato lahko težje, oziroma da mi sploh vemo, zakaj se nam ene stvari dogajajo, se je potrebno, ali so to težave v partnerskem odnosu, recimo, ali neki drugi izzivi in težave, ki se nam pojavljajo v življenju. Se pravi, vse korenini, vse izhaja iz našega zgodnjega otroštva, ne? Vse. Da. Naime, ja uvijek naglašavam i na predavanjima i u našoj edukaciji, genetsku komponentu nikako ne želimo anulirati. Ona je uvijek tu i postoji određena predisponiranost. Postoji koncept epigenetike, gdje se jasno, da kažem, danas zna kroz znanstveno potvrđene činjenice da je iskustvo roditelja i njihov život, a i njihovih predaka u stvari se negdje ugradilo u nas i da mi nosimo određene karakteristike, određene loze, ajmo reći, koja je predaka. Tako da i taj dio je neminovan i mi na terapijama vrlo često jasno dolazimo do nekih stvari koje su određena problematika koja nije iz ranog perioda, nego spada u nešto što je transgeneracijski. Tako da taj dio se apsolutno s pozicije i nas kao terapeuta i kao škole prihvaća i priznaje. Međutim, u smislu rada na tome i na onog dijela na kojem možemo nešto učiniti i promijeniti, onda nam je ipak fokus na ranom razvoju, jer na epigenetiku ne možemo puno utjecati, niti je možemo puno mijenjati, ali ono što možemo je u stvari kroz rad na sebi mijenjati svoje rano djetinjstvo. Ima ona rečenica od Toma Robbinsa, nikad nije kasno da imamo sretno djetinjstvo. Dakle, to je zaista moguće mijenjati kroz konkretan i duboki rad na sebi, a pogotovo danas kada smo roditelji i imamo djecu i postoje ova znanja, onda možemo puno toga implementirati u naše roditeljstvo kako bi naša djeca u stvari se razvila u puno posloženije osobe, ljude i od toga imali cjeloživotni benefit. I nama će biti lakše ko roditeljima s njima i njima sa nama i sve će biti lakše ako neke stvari uključimo u svoje roditeljstvo i odbacimo možda neke zaista zastarjele metode odgoja koje i danas su dominantne, a nažalost su jako štetne, vrlo razvojno inhibitorne, idu iz jednog behavioralnog koncepta koga je zanimalo samo dobivanje poželjnog ponašanja djeteta, a nije se vodilo računa ili nije se tada ni znalo da je u stvari u pozadini proces razvoja koga smo mi zaustavili. I onda dijete izrasta u osobu koja jednostavno nema nekakve normalne sposobnosti od socijalne interakcije, od empatije, od kapaciteta da osjeti, doživi druge ljude, samog sebe, da se dobro regulira, da ostvaruje dobre odnose i na kraju da ima dobar odnos sa svojom djecom. Dakle, zato dobro ste rekli, ovo je jako, jako velika tema, je puno veća od nekog naslova roditeljstvo, staršestvo, jer je ovo puno više od toga. To je u stvari ono kako će dijete biti kao osoba i kako će mu biti u životu i zašto smo mi takvi kakvi jesmo, zašto nam je tako kako je i što sad možemo promijeniti od onoga što mi se ne sviđa u vlastitom funkcioniranju, koga ne mogu voljno promijeniti. Ali kroz rad na sebi mogu puno toga promijeniti da spontano drugačije funkcioniram nego što sam do sada. Se pravi, to je dobra novica, dobro je slišati, da se dajo stvari spremeniti, kljub temu, da smo v zgodnjem otroštvu, kot pravite, bili zaznamovani mogoče z nekimi vzorci, ki niso več funkcionalni, in da jih ne prenašamo na svoje otroke. Se pravi, se da rešiti, da ni nič izgubljeno, ne? Ali pa prepozno. Je. Može se zaista puno toga mijenjati, to je ono što gledamo svaki dan u našoj školi, u radu, u osobnom razvoju, ali ono što nekako uvijek volim naglasiti, osobno zaista ne vjerujem u quick fix, u smislu brza rješenja. Svi bi voljeli brza rješenja. Normalno je da ljudi znaju doći na terapiju i reći imam problem sa emocionalnom samoregulacijom, lako eksplodiram, prasnem i sve. Koliko meni terapija treba da ja to riješim? Tako da
Ok, razumljivo je da ljudi možda u početku tako razmišljaju, kad počnemo shvaćati u stvari zašto smo takvi i koja je to vrlo kompleksna problematika zašto tako funkcioniramo, onda shvatimo da stvarno ne može biti neko brzo rješenje, ali postoji rješenje koje zahtijeva ipak jedan predani rad, koji u stvari na kraju je ugodan, lijep. Ljudi vole raditi na sebi. Kad jedanput kreneš s tim, onda ti je to nešto čem se raduješ, jer je uvijek donosi nešto novo, otkrivaš, mijenjaš sebe, uživaš u svojoj vlastitoj promjeni, transformaciji. Da. Veste, kaj me zanima, glede na to, da vi ste strokovnjak z tega področja, pa verjetno vi še tudi kdaj pri sebi osebno še verjetno delate na sebi, to se ne zaključi, ta proces dela na sebi, ne? Kljub temu, da imate vi recimo toliko znanja in toliko modrosti, težave kar ne zginejo. Mislim, je treba delati ves čas, ne? Ni to proces, ki se zaključi. To nikad ne prestaje i taj rad na sebi je nešto što u stvari ne želiš nikad prekinuti. Ono što se događa je da postajemo sve više svjesni svoga nesvjesnog. A i onda i otkrivamo stvari koje su nastale u ranom periodu koje nam se možda i ne sviđaju. Ali tek kad ih možemo sagledati, prihvatiti i priznati da to imam u sebi, onda u stvari možemo nešto i mijenjati. Do tada, ako je to u području našeg nesvjesnog, onda i mislimo da to i nemamo ili da uopće nemamo problem i obično doživljavamo da su drugi problem, žena, dijete, muž i da su oni problematični, a u stvari ne vidimo da je uvijek problematika u nama ili u našem doživljaju svijeta. Jer svijet je takav kakav jest. I ne možemo promijeniti svijet. Ili barem nemamo baš neku veliku moć da promijenimo što nam se ne sviđa, ali možemo promijeniti svoju percepciju i reakciju na to. Pa opet možda se vratimo u rani period, zašto je tako važan. Djetetova percepcija, doživljaj, nesvjesni doživljaj svijeta se u stvari ugravira u njegov sistem, u njegov mozak, u njegov neurološki sistem, u njegovo nesvjesno. Ako dijete odrasta sa osjećajem da je njegova percepcija da nije voljeno, ono nastavlja sebe tretirati tako da se ne voli. Drugim riječima, jedna rečenica iz programa Roditeljstvo i rani razvoj glasi: mi cijeli život nastavljamo tretirati sebe, odnositi se nesvjesno prema sebi, onako kako smo percipirali da su se roditelji odnosili prema nama. I sad percepcija je ovdje ključna stvar, to ne znači da je stvarno tako bilo. Možda je mama silno voljela dijete. Međutim, djetetov doživljaj je bio: nisi dovoljno sa mnom, ili nisam ti važan, moje potrebe ti nisu važne, ili ja ti nisam važan. I možda se mama trudila i radila sve najbolje što je htjela, ali ono što je dijete doživjelo je u stvari da ja ti nisam bitan. Bitno ti je moje ponašanje, bitne su ti moje petice, ali ja unutra ti nisam bitan. I onda nastavljam cijeli život imati isto tako nesvjestan osjećaj: ja unutra u biti nisam bitan. I to je nešto što nije lako ni sagledat. Mi možemo čuti o ovome, čitati knjige o ovome, ali recimo tek kad imamo neke vježbe koje su konstruirane tako da nas dovedu, da to osjetimo, da doživimo u sebi, onda nastupa neko osvještenje, neka promjena i onda se eventualno nešto počinje mijenjati kroz naredne terapije. Ali evo, opet vidite da pletemo u stvari i terapije, i rad na sebi, i rani period, i roditeljstvo, jer je to u stvari jedna te ista tema, samo je pitanje s kojeg kuta ili s kojeg aspekta je gledamo, da li s pozicije djeteta, roditelja, terapeuta, klijenta, sebe kao klijenta. Uvijek je to jedno te isto. Zelo zanimivo, zelo široko. O tem bomo torej govorili na maratonu pozitivne psihologije. Nekaj bi vas še v zvezi s tem, se pravi, no, zdaj, če se še sam malo na tem delu oziroma
ozaveščanju teh vzorcev oziroma ki jih prinašamo iz zgodnjega otroštva in ko jih spreminjamo. Tudi to je v bistvu, ni nič narobe, če ob tem čutimo bolečino, ne? Te spremembe so boleče, ne? Da, slažem se, ali čekam neko pitanje. Ja, ne, ker naj bo to istočnica 3 pikice. Mislim, ko marsikdo se tega ustraši in pol preneha, bomo rekli, z delom na sebi ali pa z ozaveščanjem. Volim reći da još nikad nikog nisam čuo da se pokajao što je sagledao neke stvari. Bilo da je kao roditelj imao priliku da osvijesti da je bio, ajmo reći, nedovoljno ili nedobar roditelj. Bilo da osvijestimo da sam jako problematičan na neku temu, da imam to i to, a nisam ni mislio da imam, imao sam puno bolju sliku o sebi, a sad shvaćam da sam poprilično problematičan na neku temu. Ali nikad niko nije rekao da je to, da mu je žao zbog toga. Da, to su neke bolne spoznaje koje često idu sa plakanjem, sa dubokim žalovanjem. Ja osobno sam kao roditelj odnosno kroz svoj rad na sebi susretao sa tim gdje sam ja kao roditelj bio baš, da kažem, nije se za pohvaliti. I gdje sam svoju kćer povrijeđivao i znam da sam prolazio kroz duboka kajanja, duboke tuge i plakanja, jer nisam ni pomišljao da su neke moje reakcije ili izostanak reakcija da je to nju toliko boljelo. I onda kad sam shvatio kroz radionice sa mojim kolegama, kolegicama, koje recimo su isto govorile o svojim ili prolazile kroz procese emocionalne sa svojim tatama koji su bili isti kao što sam ja, meni je to bilo jako teško proći. Ali ne bih nikako volio da to nisam doživio i to je nešto što me promijenilo i promijenilo i moj odnos prema djetetu mom i doživljaj općenito roditeljstva. Tako da, ove spoznaje nisu uvijek ugodne, ali su definitivno dobre, korisne i na kraju smo sretni što smo to ipak imali priliku vidjeti. Ali sam svjestan da kod mnogih ljudi postoji strah i veliki otpor da vidim neku svoju nesavršenost ili da se suočim s tim da sam nešto krivo radio. I onda postoji nesvjestan otpor i ne želim čuti. I neću doći na ovaj maraton i neću kupiti tu knjigu i neću upisati nekakav program, jer u biti šta ako dođem, saznam i onda mislim da se neću s tim, dakle nesvjesno, ovo je sve nesvjesno. Onda kad počnemo osvještavati, onda obično, bio sam puno puta svjedok ljudi, tog procesa kad počnem sagledavati da postoji otpor, ali postoji dio mene koji ipak želi i onda imam borbu u sebi. Ali na kraju ipak ako ovaj dio prevlada i krenem sa radom, bude mi jako drago. Ali ljudi često govore, ja bi najradije sada pobjegao od ovoga i izletio bi s ovog predavanja i bacio bi tu knjigu, jer diže mi se grozni osjećaj. Evo, to je neki dio koji rad na sebi čine da nije jednostavan, zahtjeva dosta hrabrosti i ne samo rad na sebi, nego općenito otvaranje tema kakav sam ja roditelj. Nažalost, realnost je da će se još puno bolje i uvijek prodavati knjige koje će davati roditeljima 7 koraka ili kako do, ili nekakve uputstva za rukovanje s djecom. To je kao kad kupite, televizor, dobijete manual pa vam kaže što, kad, kako. I svi bi mi htjeli, mnogi roditelji bi htjeli u stvari dobiti nekakav manual za rukovanje s djecom, da to pojednostavim, i onda su te knjige u stvari jako poželjne i prodajne. Ali priča o ranom razvoju je puno kompleksnija, puno važnija, i kad počnemo ulaziti u tu temu, u pravilu ostajemo fascinirani. Pa sad ću spomenuti, dakle, Niels Bohr je rekao za kvantnu fiziku da ako niste oduševljeni, onda je niste shvatili. Tako nekako paralelno volim reći za rani razvoj, ako niste fascinirani sa tim, onda još niste shvatili, jer stvarna tema je
fascinantna kad počnemo ulaziti u nju. Odnosno, daje nam odgovore od toga zašto je svijet takav kakav, zašto sam ja, zašto mi je roditelji, zašto je moje dijete, zašto moja žena, muž, prijatelji, šef na poslu, pa onda do zašto su neke povijesne ličnosti bile takve kakve jesu, zašto je svijet kakav je. Tako da kad krenemo razumijevati rani razvoj, u stvari dobijamo puno širu sliku zašto su sve stvari manje više takve kakve jesu, kojima upravljaju ljudi, a postoji nešto u ljudima koji upravlja njima, a vezano je za iskustvo iz ranog perioda. To ste mi zdaj dali tudi eno istočnico, da jo imeva za konec, ko ste omenili, da razumemo z tega vidika zgodnjega oziroma zgodnjega razvoja tudi razne znane osebnosti ali pa voditelje. Ne? Ko mi pogledamo njihovo, ko spoznamo, kako otroštvo so imeli, ne, oziroma to zgodnje obdobje, tudi razumemo, zakaj so ravnali tako, kot so ravnali, zakaj so se obnašali tako, kot so se. Ne. Nam je to pomembno vedeti, ne, čist neko drugo sliko dobimo o teh ljudeh. Je, ono što u stvari se počne razvijati ljudima kad počnu više poznavati o važnosti ranog razvoja ili ulaze u nekakvu edukaciju na tu tematiku, kao što je i naša za naš osobni razvoj, je da se u stvari počne javljati veće suosjećanje i razumijevanje. Manje osude. Tako. Sad shvaćam da u stvari ne možeš drugačije, da si jednostavno uprogramiran da tako doživljavaš svijet i vidiš i funkcioniraš, bilo da se radi o mom partneru ili šefu ili povijesnim ličnostima, i onda jednostavno, evo, nekako kao da dobijemo 3D naočale. Do tad smo imali 2D naočale, a sad počnemo doživljavati 3D, cijela priča postane onako više dublja i smislenija. Tako da zato kažem da je tema fascinantna. Evo, u biti bih htio na ovom maratonu približiti neke onako bitne aspekte, možda interesantne svakom čovjeku, bilo da se radi o roditeljima ili nama, ili stručnim osobama koje rade sa djecom ili roditeljima. Neke stvari su već postale, rekao bih, dio općeg znanja ili dosta su se proširile u društvu, što mi je jako drago u zadnjih 10-15 godina, ajde kažem, svjedok sam toga. Međutim, svaki put se ljudi fasciniraju kad počnemo neke nove stvari poznavati, pa evo nastojat ću nekakve pikantne momente, da kažem, istaknuti, čisto da se pojavi veći interes za ovu tematiku, jer u sat vremena se ne može naravno reći puno, ovo je nešto što zahtijeva godine, da kažem, i edukacije i proučavanja, ali bih volio nekako zaintrigirati sve koji će biti tu da počnu više postavljati pitanja i tražiti odgovore za zašto je taj rani period toliko važan. Tako. In mi se veselimo vas, vašega predavanja, vaše teme, vaših namigov, odgovorov, se pravi 1. oktobra na maratonu pozitivne psihologije. Dobrodošli, spoštovane poslušalke, poslušalci, gledalke, gledalci našega podcasta. Se pravi, 1. oktobra se dobimo v Narodnem domu v Mariboru. Ob našem tokratnem sogovorniku, gospodu Tomislavu Kulišu, bodo z nami še Vida Žabot, Alenka Rebula, dr. Robert Oravec in, kot sem rekla, moj tokratni sogovornik, gospod Tomislav Kuliš. Naj povem, da vse vstopnice vas že čakajo na Eventimu. Gospod Kuliš, hvala lepa za tak prisrčen pogovor. In jaz sem že zelo radovedna in se res veselim, da se tudi srečamo v živo in da v bistvu od vas dobimo to dragoceno znanje oziroma to modrost. Hvala lepo in vidimo se v Mariboru. Tako, hvala, srečno. Pozdrav. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.